Ibintu byakaze muri Congo aho rwose M23 imeze nabi cyane rwose, ubona iri kugenda yigarura ibice bimwe na bimwe. M23 irakoza imitwe y'intoki kuri pinga. Aya ni amakuru ndibuze kubagezaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Rulindo yagiriye inama Israel Mbonyi amusaba ko yakwimurira aho azakorera igitaramo kuri Noheli, akakimura akakijyana. Azakijyana hehe? Ayo ni amakuru muri buze gusanga kuri Burundi Official TV1. Abasirikare 600,000 b'Uburusiya bamaze gupfira mu ntambara ya NATO. Ibyo nabyo muraza kubisanga mu nkuru ikurikira. Rodri yegukanye Ballon d'Or, igikuba kiracika. Ibyo muraza kubisanga kuri YouTube ya Burundi Official TV1. Rulindo naho Byakaze, abagize uruhare bagomba kubibazwa. Uwo ni guverineri Mugabo wa Hunde yavuze ko abagize uruhare mu kwirukanwa kwa gitifu bagomba kuzabiryozwa babigizemo uruhare bose. Ibi nayo ni amakuru muri buze kumenya neza. Menya Rulindo yongeye kujya mu mitsi. Uyu nguyu rwose ni umuyobozi w'akarere. Judith yongeye kujya mu mitsi rwose, na komisiyo ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo NPCG yari yamusabye gusubiza mu kazi gitifu. Ibintu byo murabisanga hariya rwose. Paris Rwamucyo ushinjwa uruhare muri jenoside yasabiwe imyaka 30 y'igifungo. Ibyo nabyo turaza kubisanga kuri YouTube mu makuru arambuye. Ayo ni amakuru rwose ameze neza rwose, ntandi wasanga usibye kuri Burundi Official TV. Abantu mutarakora subscribe rwose kuri channel ya Burundi Official TV, ni mukore subscribe, amakuru meza ajya bageraho. Itariki 29 z'ukwa 10, amakuru yihutirwa ku ifoto ya perezida wacu Muze Paul Kagame ari gucicikana ku mihanda i Burundi. Ese aya makuru y'aya mafoto agamije iki? Ese hari inama izabera hariya Bujumbura? Iyo nama nayo turaza kuyibagezaho mu makuru arambuye. Irani na Israel bikomeje guca ibintu, ariko amakuru hari nuko Irani ishobora kubagiza ubwoba itari buze kwihorera kuri Israel, kuko Israel yagaragaje indege rwose yasohoye yakatarumikwa rwose, indege ishobora gukora ibitangaza mu masegonda makeya. Ibyo nabyo turaza kubisanga mu makuru arambuye. Reka duhere kuri M23. M23 irakoza imitwe ku ntoki kuri pinga. Umutwe wa M23 kuwa mbere tariki ya 28 Ukwakira yegereye agace ka pinga ko muri teritwari ya Warikari, ku buryo isaha n'isaha ishobora kuhigarurira. Pinga isanzwe ifatwa nk'ibirindiro bikuru by'umutwe witwaje intwaro NDCR uyobowe na General Guillaume Chimila Mwisa, akaba ari nawe uyobora imitwe ya Wazalendo. Aka gace gasanzwe kabamo ikibuga cy'indege ntoya, ni nako kaberamo inama yatangirijwemo ubufatanye bw'imitwe yitwaje intwaro irwanya M23 bwaremye nka Wazalendo muri Gicurasi 2023. Ayo ni amakuru rwose yihutirwa ya M23. Reka twongere tugaruke rwose kuri Minisitiri Rulindo yagiriye inama Mbonyi Israel. Iyi rwose ni inkuru yanditswe kuwa 28 z'ukwa 10 2023. Aya rwose ni amakuru rwose aho Rulindo yagiriye inama rwose Israel Mbonyi, kuko Israel Mbonyi afite igitaramo kuri Noheli ku itariki 25 Ukuboza. Kikaba
kizabera muri BK Arena, aho azaba ari inshuro ya gatatu iki gitaramo kiba. Ku bwa Minisitiri Nduhungire arasaba Mbonyi ko iki gitaramo yagikorera muri stade Amahoro, kubera ko abafana be bamaze kuba benshi bakaba bakuzura BK Arena bakaburaho bajya. Ahaha, twongere tubagezeho rwose inkuru itangaje. Abasirikare ibihumbi 600 b'Uburusiya bamaze gupfira mu ntambara ya NATO. Ese aba basirikare b'Uburusiya barazira iki? Ese Putin yagerageje rwose akarangiza iyi ntambara? Ese NATO irashaka iki mu Burusiya? NATO irashaka iki ku buryo igomba kunyura muri Ukraine kugira ngo ibashe kurwana n'Uburusiya? Aha rwose Uwiteka agombe asange rwose aba baturage rwose bo muri Ukraine. Ukraine imaze kubisibaniro. Ukraine imijyi hafi yose barayisenye, yasenywe n'ibisasu by'Uburusiya. Rwose Uwiteka tabara. Aha, amakuru yandi anonose, Rodri yegukanye Ballon d'Or, igikuba kiracika. Yatwaye Ballon d'Or abantu benshi cyane, ba Messi bande bose yabatwaye iyi Ballon d'Or. Félicitations kuri Rodri wegukanye Ballon d'Or. Rulindo, uyu rwose guverineri mugabo wa Yahunde uyoboye akarere ka Rulindo yavuze ko abagize uruhare mu irukanwa rya gitifu cyangwa mu mvururu zihara bose bagomba kubiryozwa. Mu nkuru twari twabagejejeho mu cyumweru gitambutse mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kisaro, aho abakuru b'imidugudu ya Kabeza na Karambi yo mu kagari ka Musheri. Ahaha, aya makuru ndabona ana amakuru rwose ntabwo nabashiye kuyabona neza. Aya makuru nzabagezaho umunsi w'ejo ku isaha y'isambiri. Uyu rwose umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith yongeye kujya mu mitsi na komisiyo ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo NPCC yari yamusabye gusubiza mu kazi gitifu. Aha, aho naha ni hatari. Aha ngaha noneho ni mu Bufaransa, mu mujyi wa Paris. Rwamujyo ushinzwe uruhare muri jenoside yasabiwe igifungo cy'imyaka 30. Kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Ukwakira 2024, abashinjacyaha b'Ubufaransa basabiye igifungo cy'imyaka 30 wahoze ari umuganga. Wahoze ari umuganga waburanishijwe i Paris kubera gukekwaho cyangwa kugira uruhare muri jenoside. Itariki 29 z'ukwa 10 rwose hari amafoto ya muzehe wacu yakomeje gucicikana mu Burundi. Ese aya mafoto nukubera iki? Hari inama rwose ya Komesa igomba kubera i Bujumbura, ikaba izitabirwa n'ibihugu byinshi biri muri Komesa rwose. Akaba ariyo mpamvu umukuru w'igihugu bagiye bamushyira ku mihanda bamubwira ngo welcome muzehe, karibu mu gihugu cyiza, karibu mu gihugu cyacu. Kandi bivuze ko umuri mu perezida wese wagaragara ku cyapa agomba kuzitabira iyi nama. Karibu muzehe wacu, muzehe kijyana, niko abarundi benshi bavugaga. Ciao ciao, yari Murindi Official TV.